Kei te hari koa te toi hau o te uepu tohu Māori o te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Kua tau te puehu I Wainganui I a rātou me te kaunihera e pāna ki te pūtea whakahaere I te uepu mo tēnei tau. No te pō nei I whakaia e ngā māngai o te kaunihera ki te hoatu I te kotahi irakati whitu miliona tāra ki te uepu hei whakahaere I ana mahi I tēnei tau. Ahakoa he iti ho tēnei I tā te uepu I hiahia ai, kua whakai rātou kia kaue e hari I te kaunihera ki te kōti teitei. We're absolutely comfortable that it aligns with what we'd proposed back in February, and we're very thankful to be able to get on with this job now. We've been doing work, but it's been somewhat constrained because of the limitations around the funding and the unknown. Ka rea no te kaunihera kia āta whiriwhiri noa I te pūtea, hei hoatu mā rātou ki te uepu mo te tau e heke mai nei.